adum mari le na da bana teba ngak se sem batar ka di sem ka deriba government sida ngasai gi yana akanga BJP ki legislature ki manung da yana da base huji huji lai ba makhoi kun taruk tu ki manung da leadership ki kari gi yana da du moi na di huji ti job tawre ai ba ni moi manung da amana jo oining gi mayam do atu khakta na ta bada akoina mapung de yenga de akoina he khobada gi hairi du ne ba manipur da thui be irang ji di BJP gi legislature MLA ji BJP party na ne da BJP MLA kunthaga tare tu gi manung da gi makhoi tare amana aduga makhoi gi party du da sawali ba MLA ahum punna manipur gi government tu da yaure be MLA tarana separate administration hai je yana na tala kanda BJP ki manung da gi crisis se thogla ine aduna sigi leiriba crisis se hana ri job to dana BJP ki government ama amuk install to bai base arubo wafam ne ba aduna asagi kona samana yengam madu se mana hari tu ju nakala marom da adu ki pot yaudori ne aigi lenga se sem batara ga di asagi hari ba kuki jomi ki kampu ju me am ju yaw ba ya ba ki phibam mama adu hana poraktra ga di government ama install to base to unna ba gi maram leite ba government ama abu porakna ba gi maram ja hoji ki hari ba gi akoi BJP gi MLA kuki jomi kampu gi me am se yaw ba ya ba gi phibam do leitra ga di government se ma pasi amna remote we yam la pe ba aduna kona samana yenga tu jo adu su yauna nebe imply tawri do kona samana aduga Iran gi port mayam se miyam da lei riba ji khoyam khu chauna ba leibam chabam khang riba ji chathok chachin gi loina ma kain te ya da lei riba mayam se sigi situation ji da sem ga riba sigi mayam su yauri ne ba kona samana hai da aduga kona samana lai se ma ki party ki organization gi kari gi aduga sai nabkumar na panbiriba se mamam da BJP gi Biren Luching ba government da gi moju withdraw tawre Biren gi leadership aduga Biren na taba to pa mana Luching ba sarkar orga di mo koi support tawne je hobada gi dumai ba moina withdraw taw ki ba matam da support withdraw taw ki ba matam da ha je Biren na taba mana Luching ga di mo koi dum support tawne ha bane ba being NPP has a NDA gi partner alliance amane ba NDA gi national democratic government hoju BJP na Luching gi se sigi saru amane aduna sidai sida panayam na NDA gi government BJP gi government Biren Luching ba sida gi withdraw taw he ha ga du NPP gi MLA amani di adon BJP gi marakta yaudna BJP gi MLA dona mayam na uba moi ju BJP rane haidana hamna ba wa dum yongna ri ni na adugu ba mayam gi leina ri ba court party gi decision na ama aduga NPP gi MLA kharana taw thorei ba thabang na ama adugi leiri ba mayam du su resolve tawna na ba gi court aduga onak samaj di yengi si kaino ha ma tamda aina khanbada semakadoriba government adu da makoina support tawni hari je support over matamda madu party se da NPP da mangje gada ba leiraga di natraga tongje gada ba leiraga di tongje gada mangje gada haiba gi chui sang sing ja ground gi ai assess tawna na ba gi ma gi khongse sida madu su yawe na khalle ba ina ujaba matamda di maram di 2027 da election je koiraktre hojik si taha lenga ama semi haidana BJP na Luching lenga ama semi haidana ground da leiriba miyam gi hul kari se khangdana thaklauna yawsaluraga di hayeng lukmin na rakan da sukmin na rakan da 2027 da NPP si su yauna jendara ga sokha da bu koiraga di haibana singba sigi choi chang mayam je on ba aduga leiriba ujiki Iran gi pibam sida kitang magi kayakare pibam je tangdu leita ba gi poche rangna bhona ba matam da kitang kadai da kari da mana help to bu yaga da gi haibadu yengna na ba gi oina mana ngarang CSO gi Luching ba mayam unadana konadana impal da tawriba aduga ngasi ju hangarkanda oren press conference da magi anauba wa kari nga ma ngang unaraba matung da mana phangba insights aduga mana kari hainingba mayam ama reflection ka mayam ama oren hairakpadi yare adubu ekona mu yengba yare jamana loina maksi NPP gi oina ju mana lai sida party ki organization gi kari gi adu da natana lairiba situation asida Irang asida saigi mayam sina CSO gi Luching mayam sina kamain khali taseng na siu su jina kari pamino haibana chingba mayam je khanba sida mana hangi bagi lambi da su kangkokpi da mayam ama unaram godori ba kuki jomi gi kangkokpi da leiba mayam unaram dori adudagi ma by road adum Dimapur tana sala kanda party gi further thabak mayam ama muk meeting kai ke Dimapur da so muk tawrudoi ne aduna sida yengba yare ji aduga yamna marui ba aikoina Manipur gi political Manipur da work to riba political party puna amadi politician puna mana ngarang hai gi ba wafam da gi
तमगदब परादी करीनो हाइबा मतमदा ग्रास रूट का एंगेज तौदना मियाम गा लोइना चत्तना मियाम ना पामी बदु खंगदना एनी पॉलिटिकल पार्टी ने थबक तौबा यारो हाइबदो अदुने ब ख्वाइदगी मरुवरी मियाम का ग्रास रूट करी खल्ली मियाम ना ग्रास रूट करी पामी गे हाइबसे पॉलिटिकल पार्टी अमन मदु खंगदबने पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी दुद यावरिबा पॉलिटिशियन सिंजिना मखोइना पावर पाइरा कांदा पावर पाइन नबगी मोइना तौनिंबा तौबा पावर पाइरा कांदा मोइना तौनिंबा कुसी आसी तौबदो अदु नत्ते पॉलिटिकल पार्टी इज मियाम की रिप्रेजेंटेटिव नेबा मियाम न मखोइदा थबक सिनरी नेबा दे आर नॉट द मास्टर्स पॉलिटिशियंस जे मास्टर्स नत्तेबा अदो मणिपुर की पॉलिटिशियन जिंगा कोनाक समागा खेना बजे कदाइ दनो अदुना नेबा कोनाक समा नाउ इमर्ज एज ए लीडर मेघालय का नेशनल पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट होइबदा नतना रीजन जिदा नॉर्थ ईस्टर्न दा कइदा मखोइ की वॉइस से इमर्ज तौरइबा कोनाक समागुंबा अमना लिटखल एजे अदुना नेबा ग्राउंड दा मा मस्तनी खंदेबा माइ ngang wangang ताइ मणिपुर की पॉलिटिशियन ngang को wangang कोनाक समान ngang थोइबो wangang दुगा दुम यिंगबियोबा हम्बल अदुगा ग्राउंडेड अदुगा मियाम की इकुल खंगा माना ngangi bo wangang sangang aduga manipur gi politicians in wangang sangang sigi kena bajine aduna ngarang ina amuka hajeri dige no konak samagi wangang dudagi manipur gi politicians in paratamam tui aduga masino wafam amma moire aduga amu nabaguma na habiriba ji konak samagi kongchat se multi-prong enoni aina ujaba matamda maije yamna multifaceted ba multi-prong oiba tongan ba agenda mayam ama khak thaba oina pangthoknabagi amadi pangthoknabagi mana Iran sigisu aduga government ko form tawraga ju aduga lakadar 2027 gi election da party gi oina kari tawdagi kamai tawdagi haibagi strategy ama yana nabagi su ai pula oina assess tawla pani haidana e mai samjage na bu yam noi je tamo